أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, njalo mangikhuluma ngejahannam mele nazi ukuthi ngikhuluma ngama-Muslims azobe sesihogweni. Ngiyaphinda, njalo mangikhuluma ngejahannam ku-Quran nje mawubona igama elithi jahannam ubokwazi ukuthi indawo yama-Muslims azobe esesihogweni. La enza yonke inhlobo yokungcola ongayicabanga as long ama-Muslims ekholwa kumdali kodwa enza yonke inhlobo yokungcola ongayicabanga. Mangithi nje jahannam or wena mawufunda iQuran ubona igama elithi jahannam wazi ukuthi kukhulunywa ngama-Muslims angaziphethe kahle. So my brother, my sister, ziqoqe for your own good. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi bazothi mangabeke befika lapho esihogweni bathi ukube salalela sadlinza sayeka ukuzenza okuclever abantu abazenza ngcono kunywa ngama-Muslims la ngabe asizange sibe phakathi kwabahlali basesihogweni. Lalela ukuthi mawusesihogweni kuyobe kwenzakalani kuwe. 1, izikhumba zabo zizothi zingasha ziphele uAllah adale esinye isikhumba futhi ukuthi uzwe lobuhlungu lobo wena ocabanga ukuthi sephelile buqale phansi ubuhlungu. 2, bazobe bephuza amanzi abilayo ahlanganiswe nobovu lobo buphuma esilondeni. I-drink leyo yasesihogweni. 3, labo bantu labo bazongena esihogweni behamba ngobuso. Bazobe bedonswa ngobuso bebanjwe ngenyawo ubuso bubheke phansi mawuyongena esihogweni. Allahu Akbar. And then bazobe becela ukuthi bacelwa ukunikezwa elinye ithuba. Oh Allah, sicela usikhiphe la usithumele emhlabeni siyokhona ukuthi sishintshe siziphathe kahle. Allah will say never. Onikezwa ithuba wadlala ngala ngithi relax, never. Number 4 loyo. And then number 5, bayobe beboshwe ngamaketango beklenyiwe ngamaketango. Bayobe beboshwe ngamaketango avutha umlilo beklenyiwe ngamaketango. Number 6, umlilo ngendlela uzobe uvutha ngakhona ilangabi lakhona limnyama uyoburu ubhongiso kwengonyama. Wena owezingonyama ibhonga umlilo wasesihogweni uyobubhonga ngaleyo ndlela leyo ngendlela isihogo sobe sithukuthele ngayo. Sengathi Allah angasisave, asivula amehlo, asivula ingqondo. Ngiyaphinda, uma ngithi jahannam wazi ukuthi ngikhuluma ngama-Muslims azobe sesihogweni. Ama-Muslims angithi nginitshelile ukuthi indawo yamalokuzana yamaJuda yini. Angithi nginitshelile ukuthi indawo yamaJuda yini. Al-Hawiya indawo yamaJuda esihogweni. Angithi nganitshela ukuthi indawo yamaKristu yini. Angithi Al-Jahim indawo yamaKristu esihogweni. Eyama-Muslim ijahannam. So mawuzwa nje Quran ithi jahannam wazi ukuthi kukhulunywa ngama-Muslims angayiphethe kahle. Number 7, even their hearts, even inhliziyo zabo zobe zisha. Abantu abazobe besesihogweni even inhliziyo zabo zobe zisha. So my brother, my sister, vula amehlo ulalelisise. Akusiyi joke lento engikhuluma ngayo.
wena ungangibheka ungithathe kancane utsheke ukuthi suke lento ekhulumela nasemkhukhwini omubi kanje hlala nasemkhukhwini akusiyijoke lento engiyikhulumayo wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.